大家平安。Jabai-jabai tu suaka jaman-jaman nama kajina suliban. Sakatu suaka jaman-jaman naruda kituli na kaino cuma si mazai tua tau cikerani Zikaria imazai tua ita sulatan imazai tua ita kayan patu unma kayan. Aichua sini beci kimaza mabana sini pakelang noa cemas tua rupa kelakalang tua varong ni maju ati Zikaria ala kini pilicia saka vuvu ni itu kasika dosa savela arwa ilas tua kini sang Huanti ni Darius tua se pilicia telah berpicuran na cemas pakatai Zikaria ibu tua tak ala na maya tusu tiakan cemas saken na kemina mali akan tuanu sebalitan lakwa tusu kuno aivo no kisuperi vemun semata nuakan ikan na semekera semata numun maya kicuar tuanu sebalitan pai tamatu tinau cikera nanga tuaku kai nuate sangas-sangas amarkaro pakelakelang tuaku varong tuang sebalitan maju aki saja tua na kuya sa ini ka sepasariu muman lakwa ini ka na kiranda ini utaka na kiparain tanuakan pai anu sebalitan katua markaro pakelakelang tua kuvaru na sesalibatanga ama pulat na semkau lakan tua markaku saskaulan na rupa kelakalang tua ku varung apa janjikan paki paupauringau te amadu lakwa ini kana semanema te amadu pai beri-berilah nanga namatu maban na kipaura tua inayata zuan pai kiuma langa te amadu piteng berin saka saru anga tua tanuakan na telah pupicuran na cemas na pasusuakan tua ku pinitan kipu sensengan saku patavungi dia maju tua na sejadap tua kinudan dia maju ayah aicu kai na cemas imici kemade tua saja利亚书1章1到6节上主召他的子民转向他大流士做波斯皇帝的第2年8月，上主把以下的信息启示给益多的孙子比利家的儿子先知撒迦利亚。上主万军的统帅要撒迦利亚转告人民说：“我是上主，我曾经对你们的祖先发烈怒，可是我现在对你们说，你们转向我，我就转向你们。”你们不要像你们的祖先以前的先知，把我的信息告诉他们，叫他们不要再过邪恶犯罪的生活。可是他们不听，也不顺从我。你们的祖先和那些先知都不在了。我借着我的仆人，就是那些先知，命令警告你们的祖先，可是他们不理不睬，终于自食苦果。后来他们悔改了，他们承认我上主万军的统帅是照着我的计划，照他们应得的惩罚了他们。爱求开暖cemas，爱求sini pas malau暖cemas，那今那kemelang，nuna kiumalang ati pana oridan ati na kiuman，那kuya sapasariu sakamaya，那今那pa ene对chua sini pada sekati暖cemas dan kina。mapulat ayah kena pasamalau分享对家开暖这么少对家个jaman个努力创造万物的上主，求你用圣灵光照我们的心，让人类能够留意你如何对我们说话，让我们珍惜这得来不易的生活，珍惜你所给我们的一切，珍惜大自然带来的祝福。奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。Mali-mali tu sokat zaman-zaman dan jinan suliba tu syukur jakin adaban.